kuntin riri kuzi zaba chile tang dana sin dendru chawa chidar ziju dezu samgi mije ba tang ane nga tata xie go samne ji xie tuya me ru de yebe imbare chunjie zam shubi na ane gyawang gamu kuntin jube gawli ya ane gamzang de bala ya changye chenpo chongche didu san wu zangki ane paji garguen dige de zame gun zhuwa denderi nyanga chongbo imbare Tidu sana ane jesa rumchi, kab tidu jesa rumchi kuntin ti ane tuke da malam zimbyo tohne tab keben zeba gyangche ane kamzanga tenpa kumba chik shulu tiki di tabu kyo ane mutu ni chik tenpa zikyong pesum chaa chik yobachi tokin bezu nanga imbare tidu sana ane tela tenche ane kamzangi karshurataji tenpati wuzang nalo lea mutu di ne tubaruchi chunga indu sane da tenbi na kamzangi rugyu to lea hajangi karshurata nyanchang jingi duzuji lea da wedong barwen zabachi lea chi resambarabachi trechi chengdo ane dana xin dada choshin xeba jazarum chu kunti chungi bandiya gyawang kamu kunti churube gomba nasin ane zosi da ji rumdi gombe shirubki desi gyang nangche ane dada badu gongyal manzabche ge shuluare rindu sane rumche gongi gyawang kunti churube kusung toki kashweta ji kusab nangche ke ji tembe soshin to shugyewe indusane de geze rumbuchi je shuya de mingza mingba twenki chani ne ya kanji imba de ngoju shu ma ba rangi ngangi ju se de ya de ji chombo imre handana sing ara ge ngwe shubine rumbuchi kundu ne 원로 명아 뭐需要了 바바도 좀 지기 토기 시가디 라마 현다 민자 토 그렇게도 다는 점선 매봐 이제 최게다 만져봐 다 대상 님의 뒤줄이야 라만 디더고 구송 토래야 죄래 매거든데 공부시부지 레서버로 든지게 매봤다 그베침 부슈되기에 간다량 다다 라마 대도부시다 아주 랜드 유야바당 아니 현재하여 송태하여디 아주 지 개보마불이야 소남 사는 저부치레 마도 대더블이 대왕 좀버지 말해서도 랜드산에 좀버지단 저여 은다나시지 감상의 용기 좀버지 고송 토기 연대 제수 전심에 토네 무튜니 덴바던 저에 텐도 구지샤베 덴바당 네 투지 시에 르이주特别 면람 인생 쿠르도 슈과드 개체프레스미 도착. Nah, teman-teman Sedharma di Medan, video tadi merupakan komentar dari Yang Mulia Karmapa ke-17, Orikyen Thinley Dorje tentang Gasap Rinpoche ke-12 Dakpa Migyur Gocha. Pada kesempatan ini, kita memiliki kebajikan yang besar untuk dapat secara langsung memperoleh ajaran dan abhiseka langsung dari Gasap Rinpoche yang akan diselenggarakan di beberapa kota di Indonesia seperti Batam, Magelang, Jakarta, Surabaya, dan Medan. Khusus di kota Medan akan bertepatan dengan hari Waisak dan pada kesempatan tersebut akan dilakukan puja Waisak dan abhiseka Vajrapani. Oh ya, Gasap Rinpoche dikenal sebagai emanasi dari Bodhisattva Vajrapani dan itu berarti kita akan menerima abhiseka langsung dari Vajrapani. Teman-teman catat ya, acara di Medan akan dilaksanakan pada hari Kamis 23 Mei 2024 bertepatan dengan hari suci Waisak di Regal International Convention Center Jalan Adam Malik jam 1.30 siang sampai jam 5 sore.